Сәлем достар, тағы да бүгін біз подругамызбен библиотекаға кетіп бара жатырмыз. Мына жерді қараңыздар. Тек қана многоэтажный үйлер. Әдемі районға келдік. 내 생각이 이쪽으로요. 여기 진짜 예쁘다. Қараңыздар, сіздерге әдемі жерді әдейі түсіріп жатырмын. Одио. Біз мына жерде кішкентай библиотека келдік. Қандай әдемі жер. Біз отырмыз, айналамызға қарап. Картинка ғой, достар. Тау, үй, бәрін үстінде отырып қарап отырмыз да. Қазір сіздерге көрсетем, не көріп жатқанымды. Бұл мектеп апатты деген многоэтажный үй. Многоэтажный үйлер өте көп. Ағаш мүшет етіп жатыр. Жақта ағаш, таулар. Біздің библиотека. Адамдар демалып жатыр күнге. Шаршап үлкен кісілер. Қыздар спортпен айналысады. Маған қарап тұрмын. 좋아 네 알긴 나한테 줬어. 좋아 힘들게. 근데 이런 것 좀 내가 어떻게 우리는 멋지는 엄마야. 어떻게 돈 벌어? 한국 여자들이 이렇게 안 했잖아. 애기들이 항상 아빠한테 줄래. 문지가 내가 안 하고 싶은데 이렇게 생각해요. 많이. 있어. 근데 우리 마음도 있어. 우리 마음 있으면 더 많지 않아. 우리 똑같이 않아 생각해. 그래 그런 거 있어. 와, 여기도 너무 예쁘지. 아리엘. 네가 여기 살고 싶어 여기 했어. мына жерді қараңыздар енді. Мына жерде жастар күшті демалып жатыр. Мен мог сфоткать. Мына жерде біздің бір мұғалім тұрады екен. Мен подружкам айтпақшы филиппинка. көрсетуге болмайды тут. Салем. 나 유튜브 넣을 거야, 알았어. 상관없어. 다 넣을 거야. 넣었어. 우리가 산에 올라가는 거 산타일 깊이 넣었어요. 이렇게 저기 얼굴 잘 안 봤잖아. 그래서 제가 얼굴 안 보인 거 했어요. 처음에 안 된다 이렇게 얘기하면 내가. 그런데 내가 얼굴도 보는 거 하고 싶어요. 지금 여기 우리는 커피 먹고 산담 선생님 집에 들고 이렇게 보면 어떻게 할래? 괜찮아? 상관없어. 원장님한테 얘기 안 할 거야. 얘기해서 그래. 커피숍 가. 공부 조금만 해. 이렇게 커피숍이라고 가자. 네. 이렇게 잘 얘기했어. 아이는 산담 선생님 무서운 거 아니야? 그냥 이렇게 보면 우리는 공부하는 그 사람들이 여기 있지 이렇게 장난해요. Корейский кофешоп. Змеи, он же так не емес, но вот осылай шығарады кәрістер, осылай жасайды. Дизайн, үстін қараңыздар енді үсті. Всегда осы шиктандарда, столоваларда үсті осылай тұрады. Как будто бітпеген сияқты да. И осылай светтерді қояды. Ішінде жатырмыз. Риэл менің подругам өте жақсы қыз. Салим. Чересчур добрая, молодец, сондай. 감사합니다. 바닐라 라떼 осылай жасайды.
балдардың прическасын қараңыз, қандай әдемі вообще. Осындай балдар көп ше. Қақсеңдер ғой, школьниктер. Иrekке ажыма дейді. Олай түсірме дейді. Білдіріп түсіріп жатқандай болып жатырмын да. Иә, шаштарын түсіріп жатырмын ғой. Менің подружкам. 아셀 뭐 했어? 아셀 오늘 뭐 했어? 잊어버렸어. 이거 이름 뭐야? 새우. 필요했을 때 내가 새우. 새우 뭐 할까? 씻어요. 아 씻고 있어. 네, 조금 있다가 무슨 요리 할까? 살국수 만들어요. 아 살국수 맛있겠네. 조금 기다려. 아셀 뭐 해? 새우 씻고요. 뭐 씻고요 맞아요. 왜 손 너무 안 예쁘다. 뭐 할까? 아, 언니 손가락 예쁘게 나와요. 하루아르만가 освал тамақ дайындаймыз. Иногда түсірем, иногда түсірмеймін. Е? Сырмайсың. Ару. Тәтті ма? И жансың, біледі. Арман, Қазақстанда кім бар? Айт. Айтсай? Бұл Қазақстанда кім бар? Қазақстанда 누구 있어? 아래. 예쁘게 말해. 먼저. 아이번. 두 번째. 누구 있어? 아따. 또. 할머니 이름 뭐야 그럼? 아지. 알게. 또 누구 있어? 다나. 나나 맞아. 그리고 또 아니야. 짠이야. 잘했어.